Ovo je početak od praviti burek pod sačom. Za one mutave koji ne znaju, prvo se loži vatra. Tu na kraju dođe burek. Ovaj lug se stavlja ovdje i ovdje. I na taj lug peče dole to, a unutra je burek. Poklopit i ovdje se natrpa lug i onda to unutra se peče burek. Ja. Ovako se prži meso. Stvar priprema. Mljeveno meso. Ovako izgleda kao u komadu, ali je mljeveno. Ovo je auto. Znam da nema nikakve veze sa burekom, ali eto, onako malo snima. Da nema auta ne bi mogu otići po meso, po brašno, dakle treba i auto ubaciti u to. Trebalo bi onda i ubaciti ceste, jer po cestama se vozi. Ali haj nije to bitno toliko. Kad lug bude toliko jako vruć, onda to izgleda ovako. Pravo je vruć. I znači sa ovakvim se može raditi. Ovo je tijesto za burek. Jedna jufka. Sad to otpusta malo i tu se razvija. Na načvama. Ovo su i dviju. Samo tinju mečkom i onda ćemo mi. Onda ono motamo. Posebno, jel da? Ne znam, viđam. Ona je rekla da ti to malo probaš, da viđaš. Ti si dovoljno slan. Kako? Ali ovo ovako i svjetska ide više uvijek mesa. Ali ja sam primijetio da je bolje manje da nije previše sitno. Da bolje jedrijemo. Je sad uvijek u svakom... Ja, da ne budeš uvukio neđa. A ovako negdje ima komad fino, Negdje nema. Negdje nema ništa. Eto, ja mislim da je puno, ne moraš više. Šta je? A to je to. Gdje misliš? Ovdje, ja? Ajde, bismillah. Kada ćeš zapjeva se tamo? Čekaj. Dobro. Nije dobro. Malo. Čekaj. Sad malo kure. Pa dobro, nije do nje, nego do cigle tam. Na,
Vi mi vati jednu tepsiju.